Naš gost je glavni čovjek za sudije i za pravila, koliko ja znam, u Nogometnoj zvezi Slovenije i potpredsjednik Nogometne zveze Slovenije, gospodin Rade Mijatović. Rade, hvala što ste došli, drago mi da si ovdje. A vas molim, pre nego što gospodin Rade uzme reč, da naše goste pozdravimo jednim aplausom. Dobar večer tudi z moje strani, hvala za povabilo.